Iako ima poznatog oca, Anamarija Asanović itekako se potrudila da nas njezino ime ne asocira na nogomet, već na jako dobru modu. U samo godinu dana koliko dizajnira odjeću i posjećuje društvene evente, postala je uzor mnogim djevojkama i tako dobila mjesto u našoj rubrici. Nakon što je u Italiji završila modni dizajn, Anamarija se vratila u Hrvatsku i našu javnost oduševila svojim kolekcijama, ali i svojim privatnim stilom, zbog kojeg je nekoliko puta završila na popisu najbolje odjevenih Hrvatica. Što misliš, je li za dobar stil potrebno imati puno novaca? Ne, to definitivno nije taj recept. Vrlo je jednostavno. Ako imaš stila, možeš se obući stvarno bilo di za jako malo novaca. Novci stvarno nisu potrebni da imaš svoj stil. Prvo ga moraš izgraditi od duše. Jel bi mogla nekako u par rečenica samo opisati svoj stil? Pa ja mislim da sam ja dosta, da je moj stil dosta romantičan, ženstven, onako, ništa preizazovno, klasično. Imaš dosta komada i od mame. Da, odnosno, voliš te nekakve vintage stvari. Da, jako volim vintage stvari. Mislim, to su sve stvari koje se godinama mogu nositi, tako da, baš mi je drago što ništa nije bacila i što imamo isti stil u biti, super. Kad si recimo u šopingu, gdje je najbolji šoping na svijetu po tebi? Milano i Pariz, definitivno, jer Milano sam već 3 godine sam tamo bila, tako da znam svaki dućan tamo znam na pamet sve. A Pariz onako, to je nekako baš lipo kao za ići vidjeti, sve te izloge. Koji je odjevni predmet po tebi najbolja investicija? Zašto ti nikad nije žao dati novac? Vidit ćete kasnije, iskreno za cipele mi nikad nije teško. A po meni za Bosch, više cipele. A po kojem receptu biraš cipele? One moraju biti udobne ili moraju biti samo lijepe? One moraju biti predivne. Znači ja se moram u njih zaljubiti jednostavno na prvi pogled. Dobro, ti se onda vrlo često zaljubljuješ jer kad sam došao kod tebe vidio sam jako puno ljubavi u tvom domu. Tako da predlažem da se bacimo na tvoju ljubav. Nikad dosta te ljubavi, je tako? Ok, pokaži nam svoju ljubav. To su moje bebe. Koja je najdraža beba? Imamo li najdražu? Ovo je jako zanimljivo. Da, to mi je zadnja beba. To je zadnja beba. To mi je zadnja. Jako lijepo. Ta je jako udobna i stvarno može se na sve nositi, ima sve boje. Ali inače volim ove fine. Ovu haljinu sam nosila na svoju diplomu, sad kad sam diplomirala i ona mi je u duši mi je, jer sam napokon završila taj faks. Dobro. Znači obilježeno je to razdoblje, kraj tog razdoblja. Anamarija u svom ormaru posjeduje i kombinira svašta, ali najviše voli nositi Versace. Nije neka posebno, ali je Donatella. A Donatella je, dobro. Da. Mislim da je ovo jedna od najtraženijih haljina iz te kolekcije. Meni je ona najdražija. A ti si ju vidim zgrabila. Da, odmah prva, znači među prvima, jer je dosta onako, može se iskombinirati na dosta načina i stvarno da bude predivna. Predivna je i činjenica da se u njezinoj garderobi nalaze i vintage predmeti slavnog Giannia Versacea. Koji ti je draži? A kako ću se odlučiti koji mi je draži? Ne mogu se to odlučiti. Život je ljubav i pun odluka. Pa u tome je problem što ne bacam ništa, ni materisu. Ne znam, ovo mi je trenutno nekako draže. A na šta to recimo nosi? Ja bi ovo nosila na crnu suknju visokog struka, jako usku, onako do kolina i jedne štikle baš neke lijepe i ovo baš izvadit lipo, da to izgleda. Nosiš prava krzna, umjetna krzna? Pa sve nosim, kombinirano, nosim i jedno i drugo. Ali kakav je tvoj stav prema krznu općenito? Ajme, ne znam šta bi ti rekla, da ne bi se ko naljutija, ali svejedno mi jedemo neke životinje, tako da se svakako moraju ubiti. Osim što voliš znači cipele i što si slaba na cipele, slaba si kao što vidimo i na torbe. Da, jako. Postoji neka najdraža? Pa ova mi je trenutno sada najdraža. Snjeguljica 7 patuljaka, baš mi je praktično onako za svaki dan. A jako volim detalje, najviše narukvice, znači njih nikad ne skidam, ono su uvijek s mene. To mi je, kad nemam to, nam kao da sam nekako gola. To je nešto donosi ti sreću ili? Pa ima i s tim, ima nešto povezano, čak se i boji neke skiniti to. Da? Praznomjerno si. Da, malo. Međutim, ja moram priznati da ovo je meni jedna od dražih. It's so me. Da, baš je super. Da, vidim te s njom. Jel' tako? Da, skroz. Ljubav. Hvala ti.
S njezinom Boršom odlazimo u drugi dio naše modne priče. Snimanje editorijala na kojem ćemo Anamariju pretvoriti u Severinu, i to zato što izgleda baš kao njezina mlađa varijanta. Kad si otkrila tu sličnost sa Severinom? Pa ne znam. I da li si ju otkrila ili ti je neko drugi otkrio? Biti nisam ja otkrila, nego su mi oni otkrili. Ali ja sam mali nogu njezin fan, ali baš fan. Ali čekaj, onda si u jednom momentu stvari shvatila da izgledaš poput nje, Pa da ima mislim, neka ako sličnost. ti kažu toliko ljudi, onda moraš i ti početi vjerovati da priličiš na nju. Naime, ne davim te bez veze s ovim pitanjima o Severini, jer danas za tebe imam iznenađenje. Ja obično svojim gošćama priređujem iznenađenja, pa ću tako i tebi jedno. A pitanje glasi, jesi li spremna da te pretvorim u Severinu? Da. Jesi? Da, dajmo. Ajmo. Ovo će biti dobra noć pred osjećaj. Ove su oči tvoje ranog proljeća. Noćni klub i svi smo tu. Na noge svi sad, nek trese se grad. Nakon što smo Anamariju barem nakratko pretvorili u Severinu, nastavljamo s našim modnim putovanjem i novim gostima koji jedva čekaju da vam pokažu što to sve imaju u svojim ormarima. Do sljedeće nedjelje budite mi dobri i glamurozni.